Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Fitrati an nafsi faradul alayya billahi ta'ala. Baca bawahnya itu. Biasa aja, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Rabbana inna sirral mustaqim. Sirral ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bima a'taita wa barakallahu bima abqaita wa ja'alallahu kulla ghafura. Allahumma rzuqhu rizqan wasi'a wa shiqan min kulli dhanbin wa syaqam. Tunggu Bapak Bian. Ikutin ya dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya. Kasih ya, satu kopi ya. Nah, bukan paham. Orang satu kak? Iya. Orang satu yang Simbol ini. nah, ini ada yang ini nafsi itu niatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya.